Abidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul bashirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hasimul mukir al-hasibul jalilul karimul rakibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid al-haqqul wakil al-qawirul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alul tawwabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalalil wal ikram al-muqsitul al-jami'ul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisul rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Iya, doa duha ya teman-teman ya. Oh, nenek. Ada nenek, kakak nenek Nanen Sudia, sehat-sehat, cantik, kakak dede. Halo nenek, assalamualaikum, masya Allah. Kumaha damang nenek sadayana. Ayo semangat ngajinya ya. Iya siap nenek. Wah ada nenek tuh. Nenek gimana kabar nenek? Aki semuanya Mang Kiki apa kabar? Lanjut nenek ya, bacaan salat duha, doa duha teman-teman ya nenek ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, nenek, alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah nenek ya, masya Allah nenek. Iya, nenek lanjut teman-teman nenek ya. Senang banget ya nenek nih deh akan nih, nenek. Nenek udah matang masak nenek, udah makan belum nenek? Makan apa nih hari ini? Mantap ya nenek, masya Allah. Sehat-sehat. Di sini pada pilek nenek nih, saya lagi pilek flu ya, tuh batuk, Nahla juga. Lagi pilek batuk nenek, pada mampet hidungnya. Kakak Fauzia Muhammad, ya masya Allah ya, kakak Fauzia, salam kenal kakak Fauzia ya. Terima kasih udah komen-komen, masya Allah, barakallah, sudah like, subhanallah, masya Allah, barakallah teman-teman semua ya. Dan jangan lupa subscribe dan tap layarnya ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman, yuk bacaan ba'du teman-teman ya. Kakak Mina Ulita lagi belajar. Iya kakak lagi belajar nih kakak ya. Bacaan ini teman-teman ya, banyak kakak Mina Ulita ya, bacaan di apa? Aqidatul Mujmalah ya, wabang itu teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'mini wa ikhwa wa tadarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nillah ala zalika nahya wa alaihi nub'asu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya kakak Mina Ulita, mereka kelas berapa? Aku kelas 6. Wow, kakak Mina hebat, kelas 6. Kalau ini yang kecil kakak Mina belum sekolah, masih 4 tahun. Yang gedean 8 tahun, kelas 2 SD kakak Mina. Salam kenal kakak Mina ya. Kakak Mina tinggal di mana kakak Mina nih? Kalau boleh tahu nih kakak Mina. Kakak Hilwa. HP lipat saya. Wah, punya HP lipat Dede Zahra ya. Kakak Hilwa Yai, belajar apa? Belajar apa Dede Zahra tuh? Iya. Ngaji sambil gambar-gambar teman-teman kakak Hilwa. Gambar HP lipat. Gambar HP lipat. Bikin kamar banyak. Kamar banyak, oh iya. Kakak hotel ya. Salam kenal kakak Hilwa ya, dari kami ya.
Kakak Naura Zafira, assalamualaikum. Semangat dede, semoga menjadi anak yang solehah, amin ya Allah. Kabul, kabul, kabul. Kakak Naura juga sama ya, doa yang sama buat kakak Naura ya. Salam kenal kakak Naura. Kakak Mina pintar, amin kakak Mina ya. Kakak Mina juga pasti pintar nih ya. Kakak Mina, aku tinggal di Pekanbaru. Wow, jauh ya. Kita di Bekasi kakak Mina ya. Apa tadi? Salam buat orang-orang Pekanbaru kakak Mina ya. Di mana, Bi? Pekanbaru, Riau, Riau. Iya teman-teman ya, makasih teman-teman sudah komen-komen ya, barakallah ya. Lanjut teman-teman kita baca. Itu teman-teman ya, Dede Zahra mau nyanyi sholawatan teman-teman ya. Tempat pulang teman-teman sama Kak Nahla ya. Ayo kita dengarkan teman-teman ya. 1, 2 mulai. Ada satu sosok akan hampa lupa, hanya ada satu cinta di dunia. Kembali aku merasa bahagia, ku sebut namamu ayah. Sebenarnya waktu tataan lupa, jika ingin hubung menjadi dewasa, maka berdoa, aku cinta, ku sebut namamu ayah. Ayah, engkau tepat pulang, kasih dan sayang untuk seorang ayah. Terima kasih untuk segalanya ayah. Kaulah cinta dari dunia. Ih, capek. Hol kafi ya, bareng yuk. Tuh, 2 mulai. Allahul kafi rabbunal. Ayo. Gede. Jangan. Kafi, kafana, kafi, wa'ina, kafi, alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, lihatlah ambil sapu. Ya, hidup ibadahmu, jangan tinggal kosaji aku. Oh, kafi Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan, tiap hari baca Quran, jangan lupa sholawatan. kafi, rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Namanya Mahadam jahat, lihat senyumnya baikku indah. rajin puasa, rajin sedekah. Semoga segera masuk surga. Mari ya teman-teman semua, kita naik ke tawa, sayang ke umi dan adik. Semoga hidup kekal bahagia. Iya, amin amin ya rabbal. Amin. Sekarang dan teman-teman, Kakak Felisa David, hai Kakak Felisa. Kakak Mina Ulita, salam dari Katolik. Wah, kakak agamanya Katolik. Iya kakak, nggak apa-apa kakak ya, salam ya. Masya Allah ya kakak ya, bareng-bareng yuk. Lanjut teman-teman ya, kakak Mina ya, bacaan sholat ya. Tapi kan dia bahasa Indonesia. Iya, doa iftitah bareng-bareng yuk teman-teman semua yuk, kakak Mina yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata apa nama duduk Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Iya, tahiyat langsung. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Iya. Saya bikin HP anomali aja capek. Capek. Nomor-nomornya banyak. Iya. Tapi saya kalau ini bikin tanggal dan hari sama Wah, iya itu, iya, masya Allah, hebat ya kakak sama dede ya, barakallah ya, mantap ya teman-teman ya. Teman-teman terima kasih teman-teman ya sudah komen-komen ya, sudah titip lah ya, sudah like teman-teman ya. Bikin ini nih kayak ini. Wah, bikin kalender karena lah, iya, masya Allah ya. Oke teman-teman, sekarang Dede Zahra akan baca surah An-Naba dan surah Al-Fatihah sampai Al-Humazah teman-teman ya, mau rojaah teman-teman. Iya, ayo ambil. Semangat teman-teman ya. Ayo. Iya. Nanti dia pindah ya bacaan IPA-nya ya. Iya. Saya juga. Iya. Ayo semangat. Teman-teman gitu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Dan komen-komen dan bunyikan loncengnya teman-teman. Kak Amina tuh. Wah, Kak Amina menyemangati Dede Zahra tuh. Masya Allah Kak Amina ya. Terima kasih Kak Amina. Tuh dikasih apa tuh? Dikasih penyemangat trompet apa tuh yang ada bintang-bintangnya ya Kak Amina ya, masya Allah ya Kak Amina ya. Makasih Kak Amina. Mana? Tuh tadi tuh lompat-lompat, iya tuh, oh bunyi gitu. Yang kayak Cassiopeia. Iya. Itu lope tadi. Iya Kak Amina. Itu apa? Kalau pernah Kak Amina dari Dede Zahra Kak Amina ya. Sekarang Kak Amina Dede Zahra. Itu pesta kali. Pesta iya. Topi buat ulang tahun. Ulang tahun ya Amina ya. Habis di sini. Di mana? Wah, saya bikin Hah? kalender. Di situ aja. Saya pasti kalender. Nggak jadi di sini nggak jadi. Oke teman-teman ya, putar lagi teman-teman. Iya Kamina tuh. Kamina seneng sama Dede Zahra Kamina tuh. Adanya Dede Zahra lucu kali nih mukanya nih, imut Dede Zahra katanya nih. Nyinyu iya. Teman-teman ya Dede Zahra mau murojaah teman-teman. Bayinya lagi bobo. Bayinya lagi bobo teman-teman ya. Ngambek. Kagak pengen ke sini Kak ambil ya Kak. ke Gak apa ini.
Gemol. Kemol, iya kemol ngambek. Iya. Gak jadi. Nggak Kayak jadi. rumah doang. Kayak rumah doang. Ayo teman-teman ya, surah An-Naba teman-teman. Kamina tuh seneng sama Dede Zahra, Kamina. Iya. Ayo. Hah? Hitung apa? Jilid dulu. Oh iya, bilang teman-teman. Bilang. Teman-teman, Kita baca. kita baca jilid dulu yuk. Yuk. Halaman apa halamannya? Kita buka. Halaman Ini jilid 2. jilid 2 metodologi jilid kuning. Jilid kuning teman-teman ya. Bagi yang punya Halamannya metode Umi jilid 2, metode Umi ya, jilid kuning katanya. Halaman berapa deh kemarin deh? Halaman iya. Ini belum. Ini dipindah belum? Belum ya? Habislah. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Tantintun. Amanatan. Pendek. Amanatan. Itu. Amanatan. Diamanatin. Iya. Amanatun. Iya. Hasanatan. Dihasanatin. Hasanatun. Safaratan. Disafaratin. Safaratun. Kasyajaratin. Iya. Syajaratun. Kalimatan. Bikalimatin. Kalimatun. Kafaratan. Bikafaratin. Kafaratun. Sodakotan. Bisodakotin. Sodakotun. Iya, bagus. Banyak merambi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tantintun. 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 Amanatan. Amanatan. Biamanatin. Diamanatin. Amanatun. Amanatun. Hasanatan. Hasanatan. Bihasanatin. Bihasanatin. Hasanatun. Hasanatun. Safaratan. Safaratan. Bisafaratin. Bisafaratin. Safaratun. Safaratun. Syajaratan. Syajaratan. Kasyajaratin. Kasyajaratin. Syajaratun. Syajaratun. Kalimatan. Kalimatan. Bikalimatin. Bikalimatin. Kalimatun. Kalimatun. Kafaratan. Kafaratan. Bikafaratin. Bikafaratin. Kafaratun. Kafaratun. Sodakotan. Sodakotan. Bisodakotin. Bisodakotin. Sodakotun. Sodakotun. Iya, pindah. Abi Coba dulu tes, saya pindah. ulang tahun Emang? di rumah. Iya ya dulu ya. Iya, sekarang pindah teman-teman ya. 4. 4 ya. Umurnya udah 4. Iya, ini ayo. Iya. Hitung. Do terus tes. Kayak gini dong. Iya, iya dong. Ayo. Wah. Kobatan. Kobatun. Kobatin. Bisa, Dedek. Ya, bawahnya lagi. Iya, nah. Hitung. Tanggung. Habisin aja sekarang. Habisin. Mau nggak habisin? Nah, habisin aja, Em. Iya, habisin. Tanggung. Mau nggak? Mau habisin? Ayo tuh, mbak. Ayo. Asyaratan.
asyatun Mm-mm. bi asyatin. Iya, betul, terus. Semangat, terus. Buat lagi. Iya. Cari. Siatan Ada kata strip. kasiatun Mm-mm. bi kasiatin. Mm-mm. Terus, sok, bingung, sok, Iya kalau ini sok. bingung. Iya. Tunggu pindah wajar. Soda, Soda. kok. Kayak udah diapain. Coba, iya. Soda kotan. Soda kotan. Capek. Ya, ada berarti belum ini aja dah. Tanin. Soda kallahul azim. Tandain. Katanya tanggung, habisin semua. Soda kallahul azim. Oke teman-teman bilang. Teman-teman alhamdulillah. Bilang. Hmm. Alhamdulillah. Sudah selesai baca jilidnya. Sekarang baca apa ya? Siapa? Iko. Iqra. Iya, teman-teman ya. Sekarang udah jarak. Baca Iqra teman-teman. HP ada Iko kan? Hah? Di HP. Kakak Abian, adiknya lagi. Kata-kata kakak Abian, adiknya lagi. Kakak Abian ya. Nih, kakak Abian nih di Jahra baca Iqra. Di HP Iqranya. Apa di sini? Hah? Sini ya. Ya sini. Ya nih. Teman-teman, juga bilang. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel. Hampir tumpah. Hah? Oke, HP. Ya, teman-teman ya tidak Jahra baca Iqra 3 teman-teman ya, halaman berapa Dek? Halaman Dek? Ini yang ini. 20 6. Iya, 26 teman-teman ya tidak Jahra baca Iqra 3 halaman 26. Ini Tabian nih ya, tidak Jahra tapi maunya pakai HP bacanya nih ya. Teman-teman mau dimaklum teman-teman ya, lagi musim flu teman-teman ya, saya kena flu nih teman-teman. Musim hujan teman-teman ya, di sini hujan melulu teman-teman, jadi agak-agak flu. Tunggu teman-teman ya sebentar ya, Dede Jahra maunya pakai HP nih. Nah ini sodako. Kalau pakai Nih. HP saya kayak ngedit. Kayak ngedit iya, ayo teman-teman ya. Halaman 26 teman-teman ya. Iqra 3 halaman 26. Ayo, bismillah. Auzubillah, Dek. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kafat. Nah, atasnya apa? Atasnya dulu nih, belum nih. Tuh, ini sodaku. Ayo. Sodaku. Hadi. Iya. Sumuspa. Iya. 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 Kola la tahofa fama yakululaka mata ina fa'a kalahu Iya. wa huwa wa Bagus. Wah, iya. Iya. Munduran ya, dekat munduran. Nah gitu. sama Wah, huwa. nolaka Terus?
Terus, iya ayo. Ayo, wa huwa. Wa huwa Munduran dikit, munduran. Ya, terus. Wahama nawaqauna wi hafawaqihu Haruna wa Musa Iya. la hama hihu na Wow, ini bima Iya, Masya Allah, pintar. Maaf, Maaf, ulangilah. Ulangilah ulangilah sampai benar semuanya. sampai benar semuanya. Iya, lagi. Bismillah, katasin. Iya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum teman-teman ya, ada jarak teman-teman. Awas isi bensin dulu teman-teman ya. Iya kakak Abian. Motornya orang. Iya. Tapi itu bensinnya air putih. Iya, iya. Air putih. Kakak Abian nanya tuh. Habis. Hah? Motornya ini. Iya. Mau bensinnya ini. Wah iya iya, isi bensin dulu motornya ya. Kakaknya di mana? Motornya minum dulu. Motornya minum dulu. Iya, motornya minum dulu kakak ya teman-teman ya. Kata motornya lemah. Lemah, capek isi Bawa bensin, orang. bawa orang. Iya. Kakaknya lagi di depan, kakak Abian lagi di depan. Mau ngapain tahu? Tadi mah ada putih-putih di depan saya liatin. Iya. Tembok putih-putih di depan. Ada yang takut, ada yang takut. Ada yang takut. Kuntilanak. Buat tembok putih-putih. Ayo lagi teman-teman ya. Teman-teman makasih ya udah komen-komen ya, sudah like ya. Iya. Ayo lagi. Makanya jangan di depan dan aja. Ayo, bismillah. Ya pula. Aku takutin iya kan. Ayo lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. So. Da. Ini kan? Ya betul. Hadu. Iya. Hadis Musa. Ya. Kafau bi ayatina. Kana ikobi. Terus. Bima kolak kolala la. Ya bagus. Kolala takofa. Fama yakunu laka. Maka minafa'a kala Ya. Wah. Terus? Ngapain? Iya ngapain tahu? Terus wa? Main-main neng kursi depan. Wa huwa iya. Mau gambar kali? Mau gambar kali? Wah. Buaya iju. Wahama nawakoluna. Iya. Terus? Ha fawakihu. Iya. Pendek. Pendek ya, ulang. Fiha. Fawakihu. Iya, pintar. Ha wa Musa. Terus? Laha
Maiku. Na. Iya. Wow. Walu. Hah? Walu. Wow. Ini. Munduran. Di. Ma. Kau. Iya, bagus. Terus maaf. Maaf. U. Ulangilah. Sampai betul. Benar. Sampai benar semua. Iya, semuanya. Iya, sekarang bareng Abi ya. Iya, ayo bareng-bareng Abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqu ma'ahadu. Hadisu Musa. Kafaru bi ayatina. Kana iqabi. Bima khalaqa wa la'ala. Qala la takhafa. Fama yakunu laka. Mata'ina fa'akalahu. Mata'ina. Ini bawah. Sebelahnya. Iya, mata. Ada? Ada nggak? Mata'ina. Iya. Ada nggak? Mata'ina. Mana? Nih, mata'ina. Nih. Mata'ina fa'akalahu. Ya. Ya tadi itu. Iya itu mata'ina. Itu. Nah, itu. Ya. Ya. Mata'ina fa'akalahu. Iya. Wa huwa ya'izuhu. Wa hamana wa qaruna. Fiha fawakihu. Haruna wa Musa. Wa Musa. Ulang biar abang ingat. Iya. Laha malikuna. Walu'inu bima qalu. Maaf, ulangilah. Sampai benar semuanya. Iya, teman-teman bilang alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Pokoknya sekarang kita baca. An-Naba sampai Al-Humazah. Iya, teman-teman ya. Sekarang Wailul ya. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman ya. Sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah apa namanya tuh, sudah tap-tap layar ya. Ayo
Sekarang baca surah An-Naba teman-teman ya, Dede Zahra ya, surah An-Naba. Bareng-bareng teman-teman yuk, Bang Dede Zahra yuk. Tapi ketahu saya mau baca Naba pakai HP. Iya ya. Ayo. Kusut. Aha, kusut. Mau kena saya. Oh, makannya kusut. Iya ya. Ayo. Alhamdulillah dek. Teman-teman ikutan ya. Saya Yasin. Yasin iya. Kan makna biar cantik. Biar cantik ya. Warna Iya. pink. Warna pink. Iya. Saya suka warna pink, cantik. Iya. Sama habis warna pink habis. Meloni. Iya iya. Harusnya mau dicoba. Iya iya. Ya teman-teman ya, surah An-Naba teman-teman bareng-bareng Dede Zahra yuk. Ya alhamdulillah. Oh, hati-hati jatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mustarifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'al al-arda mihada wal jibala autada Fakhalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara. Ini kenapa sih? Wa ja'alnan. Ini kenapa? Nah, sini. Pakai ini aja nih. Pakai ini. Wa ja'alnan. Sama asya. Abanaina khalaqakum sab'an qidada. Wa ja'alna sirajan wahaja. Terus? Anjana minal musyati ma'an sajaja. Nulia sedih apa nabata wa jannatin. Terus? Susah pun. Ini. Wajan. Nah iya ya toh. Error. Nih wajanatin. Itu mulu geser-geser mulu Iya, yang iya. susahnya. Ini wajanatin alfafan. Ya. Alfafa inna yawma fahika ambil kota yang fahisui fatatuna afwaja wafutihatis sama ufakanas afwafa wasyihatil jibal fakanas sa'aba. Inna jahannama kanas birsada itagina ma'aba labisina fi'a ahqoba la yazukuna fiha batawa sa'aba illa hamima wa gosako jaza'au bifako innahum kanu la yajuna isaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba Fakul sya'in as-soynahu kitaba Fazuku fa'an najidakum illa adaba Iqdayil mutaqina faza Adaya ka'atnaba wa kawaiba as-saba Wa ka'sam bihaqo ayasma'una fiha wa ka'akin saba Jaza'am min rabbika ta'an nisaba Bisa ngati ada ma baina ma ya yang dikuna min kita ba. Aku huana ikat sofa ayat launa ila man ajna ma kawaswaba. Sai kaya muhaq aman ja'at saya rabbihi ma'aba inna anzalna kum adabang qaibaya bayang umma qaddama syada aku kunci coba. Iya, Masya Allah teman-teman ya, lanjut surah Al-Fatihah. Sampai surah Al-Humaizah. Iya. Ayo teman-teman ya. Istirahat Pak sudah. Iya teman-teman ya, berikan semangat dari Saya mau teman-teman. istirahat di kamar. Iya. dalam. Di dalam. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Isi bensin dulu, isi bensin. Minum jus dulu. Minum jus dulu, es teh.
Abi juga minum bismillah. Es tehnya, es teh Abi nih. Tumpah. Habis teman-teman kopinya. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyimak ya, sudah komen-komen, sudah tap-tap layar, sudah like. Gini. Iya. Ayo lagi. Ini susu, ini es teh. Ya, pura-puraan ya. Ayo. Padahal ini kopi, Iya. ini air putih. Iya, padahal ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nirahim yang bener. Ayo. Ayo. Asam. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya amin. Iya, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Lah. Anas. Lupa, apa manusia mah lupa wajar. Ayo. Kul. Ku a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas. Iya, masya Allah. Terus al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ku a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin. Yang tadi itu udah. Ku a'udzu birabbil falaq. Iya. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri nafasati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Iya. Apa terus lanjut apa? Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syada abillah habil wa tab. Ma'akna wa ma'hu wa ma kasab. Ayat anam satahabal amatu amatab. Hatab. Fi jidha hadum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wa fata'aitan nasa yad'una fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'buduna ma a'budu la ana a'budu ma ba'tum la antum a'buduna ma a'budu dinukum waliyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar sa'il rabbika inna jannaka huwa abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi yukadzibu biddin fazaika allazi yad'u yatima wa yahudu ala ta'amil miskin. Fala yu'il musa'in allazina hum sa'atin sahun allazina bila una ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi qarshin ila fi hatta sitaya saif. Waya berdua bahasa atau amahum min yu'il amahum mikau. Bismillahirrahmanirrahim. Anta kaifa fa'abuka bi'asa. Siap-siap Kak. Siap-siap. Alam taro ya. Anta kaifa Kerudung. fa'abuka bi'asa bi'afi amada akadahum fitut ya. Fa'asa ahim tayam ababil kamihim biyatim mesijah. Waja'alam kasih makul. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurik luih masadah lumasa alai jama'a tadaya sabuan nama fala kaya mazun nafil sama amada kamu sama ngau ibu tatu atit tatu ya hafida nah musadah ya mending madadah. Iya. Pintar, masya Allah. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ngajinya. Sekarang kakak saya punya 8 tahun, sudah sekolah kelas 2A. Anak saya pintar, suka rajin menabung, gak suka sombong, sukanya belajar, suka mengaji, suka sholat, suka pakai kudung, Suka jajan. makan, suka jajan, suka makan sayur, baju
yang sehat tapi orangnya gak sama adiknya. Emang gak ada. Saya mau nonton Devi tapi gak boleh. Baik. Ini, awas ini. Ya teman-teman ya. Kasih mic Dek, ya kan Dek? Nikah gitu. Poidon no. Wah, kumaha ieu Poidon. Jadi ini anomali Poidon. Ayo nih mana mic-nya? Oh, situ. Pelan-pelan Dek, pelan-pelan. Mic-nya. Iklannya pakai itu. Iya, iklan dulu ayo. Ini duduk. Teman-teman bilang. Ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang Giliran giliran saya. saya. Namanya Nahla. Namanya Nahla. Umurnya berapa tahun? 8 tahun. Udah sekolah. Kelas berapa? 2A SD. Udah cukup. Nah, sekarang udah jalan nih. Nih. Buka sama ikonnya, buka dulu halamannya Abi nggak tahu, lupa. Lahunna ya, pindah ya. Ma'an ya, yang ma'an ya. Jadi ma'a itu ya. Nih. Ya teman-teman ya, yang mau ikutan silakan teman-teman. Iqra 6 halaman apakah itu halamannya nih? Halamannya halaman 24 teman-teman ya. Iqra 6 halaman 24 teman-teman, yang mau ikutan silakan ya bersama Kakak Nahla teman-teman ya. Ayo baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ya? Ya udah baca ya. Ma'an menjadi menjadi iya, 2 harokat. Dah beda ya, lanjut. Wabas min huma. munduran jangan dekat. Nah gitu jarak aja. Nah terus itu. Minum dulu deh ha. Teman-teman ya, isi dulu Mpok Nahla teman-teman. Tadi kayak di tuh taruh di tisu. Enak. Lalu saya batuk-batuk. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Teman-teman doakan teman-teman ya Kak Nahla biar cepat sembuh teman-teman ya, lagi flu batuk teman-teman. Sama kayak bapaknya nih. Iya, ayo. Alhamdulillah amin. Ayo, wabasa min lam kasiraw wa nisaa. bagus. Allazi yan iku bi ma layas ma'u illa du'a awanida. Sama kan? Sama. Wanida. Iya. Kul marrabbus sama wati wal ardi. Berhenti kola tuh. Wal ard. Iya. Terus kulillah. lah kan kasroh sebelumnya. Kalau kasroh lah. Ya. Terus wa iz qala rabbuka lil malaikati inni
fil ardi khalifah. Ya. Famanid turra ghayra baghi wala adin Ding ya. di Wala adin fala. wala adin fala isma alaihi. Iya. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Terus. Allazi Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was. wassama abina. Iya bagus. Lagi. Bismillah. Ulang. Ya ulang. Atasnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu isi bensin dulu teman-teman Isi ya. bensin ya. Iya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyimak teman-teman ya. Masya Allah sudah like, sudah tap layar, sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah subscribe. Teman-teman, barakallah teman-teman ya. Sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Lagi musim hujan teman-teman ya. Banyak-banyak yang flu batuk teman-teman. Sehat selalu ya. Ya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngomong. Ya. Teman-teman, kalian umurnya berapa? Iya. Komen ya teman-teman. Kalian umurnya berapa? Karena nanya teman-teman. Silakan dijawab teman-teman ya. Ayo. Wabasa. Wabasa. Pendek. Wabasa min humarija lang kasiro wanisa Iya. Allazi yan ikubi malayas ma illadu awwa nidaa. Iya. Kulamar berkat Heeh. kulamar robus sama Heeh. wa tiwal ar Heeh. kulillah Iya. wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Famanid Heeh. salah. Famanid turra ghayra baghin wala adifala Di Ikhfa. fala isma alaihi. Ya. Terus? Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya. Allazi ja'ala lakumul arda
Iya, bagus. Pintar, Masya Allah. Bareng-bareng teman-teman ya. Ayo perhatikan, ikutin ya. Iya, dikit ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila wakof an dibaca a. Panjangnya 2 harokat. Contohnya ma'an. Ayo. Ma'an Menjadi ma'a. Iya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Min. Ingetin. Tadi udah. Iya, iya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Iya. Alladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Allazi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Iya. Qul man rabbus samawati wal ard. Qul mar rabbus samawati wal ard. Qulillah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Faman اضطر غير باغ ولا عاد wala adin ifa wala adin fala isma alaih. Iya, ngertiin ya, kalau tanwin bertemu fa ikhfa samar. Wala adin fala, itu ya. Ya, ingetin. Lanjut. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ifa. Syai'in sababa. Iya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan
firasyaw was-sama. Syawwas sama bina Iya, sadaqallahul azim. Iya. Sekarang alhamdulillah teman-teman bilang. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai baca ikranya. Oh, Kakak Raka tuh banyak komen Kakak Raka. Bang ingat aku nggak? Ingat Bang Raka, Masya Allah, apa kabar Bang Raka? Ya, mengucapkan hai Bang Raka, Bang. Oh bang, kok cuek, jawab dong. Iya. Maaf Bang Raka ya, tadi lagi baca Iqra Bang Raka. Apa kabar Bang Raka nih? Iya. Apa kabar Bang Raka? Masya Allah, jawab dong. Iya kakak ya Bang Raka ya. Kita masih ingat Bang Raka, Masya Allah nih. Kita baru nge-live lagi Bang Raka nih, baru sempat lagi ya. Beberapa hari yang lalu kita nggak sempat nge-live Bang Raka ya. Kang, teman-teman, Bang Raka kita baca ini Bang Raka ya, surah An-Nazi'at ya. Al-Buruj dah, karena lagi pilek teman-teman ya, karena lagi pilek jadi Al-Buruj aja sampai surah Al-Ghasyiyah teman-teman ya. Nanti kalau udah sehat, baru kita baca lagi An-Nazi'atnya. Ya gitu ya Kak ya, gitu ya kira-kira ya. Gitu kira-kira ya. Ini kata lagi flu, baca An-Nazi'at aja murojaahnya sampai surah Al-Ghasyiyah. Ya, ayo. Nah, iya, Al-Buruj, bukan Al-Ghasyiyah. Bener. Mau An-Nazi'at aja. Al-Ghasyiyah. An-Nazi'at. Al-Buruj. Al-Buruj teman-teman ya, ayo bakal Al-Buruj. Iya. Dingin, masa? Emang? dari hujan kan Jangan-jangan? ditutup Oh, terus gitu. ada angin Oh iya, Pak. nyebar. Jangan-jangan ada saljunya kali. Masih hujan. Masih gerimis. Iya. Dingin Dingin yo. teman-teman di sana hujan nggak teman-teman di sini Iya. soalnya hujan. Bang Raka, sana aja Bang Raka. Bang Raka. Hujan gers Hujan, banget. hujan deras. Tadi Dari tadi, Bang dari Raka. tadi yang tadi pagi itu nggak berhenti-berhenti. Iya, dari pagi. Dari siang. Dari siang. Siang saya Kayak bersihkan nggak bisa bobo. emang. Iya gara-gara geluduk petis. Iya. Kayaknya ntar nggak berhenti-berhenti. Emang. Oh gitu. Iya ya. Kalau malam berhenti. Iya. Bang Raka ya. Mana Bang Raka nih? Bang Raka udah ini kali Bang Raka nih ya. Maaf Bang Raka ya. Tadi nggak tahu ada yang komen-komen Bang Raka ya. Ayo teman-teman ya semua kita baca surah Al-Buruj teman-teman bersama Kakak Nahla teman-teman ya. Ayo bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara batuk ya. Pelan-pelan aja dah, pelan-pelan. Ayo. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was sama'i zatir raj' wal ardi zatis sada innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl innahum yakiduna qaida wa akidu qaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Iya, Masya Allah ya. Lanjut surah Al-A'la apa? Kakak Mutiara Suciati. Iya, Kak Mutiara. Apa kabar Kak Mutiara? Adiknya mana? Nih. Dipanggil. Semangat Kak Nahla. Iya, Masya Allah Kak Mutiara. Inget tuh nama Kakak Nahla tuh, Kak Mutiara tuh. Iya. Nih adiknya Kakak Mutiara nih, Nyai Idon. Iya, Nyai Idon. Dede Zahra. Kak Mutiara, apa kabar Kak Mutiara? Apa kabar nih? Iya. 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 Teman-teman, makasih ya sudah komen-komen semuanya ya, sudah like sudah. Iya, Kak Mutiara hello tuh katanya tuh. Hello Kak Mutiara, apa kabar Kak Mutiara? Ngapa, Bi? Ada bakot. Iya, bakot yang semut gede. Ya Kak Mutiara, kita lanjut Kak Mutiara ya. Kita lanjut baca surah apa Kak? Al-A'la ya? Iya. Iya, bareng-bareng yuk Kak Mutiara yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayat dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, Masya Allah ya. Lanjut surah Al-Ghasyiyah ya. Ayo teman-teman ya. Nahi. Ayo Al-Ghasyiyah teman-teman yuk. 1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah
fiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Teman-teman bilang. Teman-teman, alhamdulillah sudah selesai murojaahnya. Sekarang kita tutup ya. Iya. Ayo tutup yuk. Yang Allah. Yang like 22. Iya. Udah. Ayo. Allah. Allah. Bareng-bareng, Mas. Tenang. Kita. Iya, tenang. Nggak kehabisan, tenang. Masih banyak. Itu miring, Kak. Tenang, Kak. Allah. Tutup HP-nya pelan-pelan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi abillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi ij'alni muqima shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi habli minas shalihat rabbi habli shalihat rabbi ij'alni muqima shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta ila rabbika farghab. Ya teman-teman, alhamdulillah teman-teman ya sudah menyimak, sudah memantau, sudah like, sudah komen, sudah tap-tap layar teman-teman, masya Allah ya. Mohon maaf teman-teman atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan teman-teman ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi teman-teman. Kakak Mutiara, kakak adiknya udah ngaji belum? Udah. Ada Zahra, tanya tuh, ngaji belum? Udah, Kakak Mutiara bilang. Udah kakak Mutiara. Iya, tadi saya udah pertama ngajinya. Ya teman-teman ya, insya Allah sampai jumpa di esok hari teman-teman ya, ada jam yang sama insya Allah ya. Doakan teman-teman ya, kami sekeluarga lagi pada kurang sehat ini, saya batuk pilek akan akhlak sama ya, batuk pilek semoga cepat sembuh, cepat pulih dan sehat semua ya, amin ya rabbal alamin.
Oke teman-teman, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.